إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga natautay mangkuran na mukha kami Islam imahadir hamahapon ini, mga maumaasin kami wayroon siyumo amuin dumungog sin patumtum asa kahaba dumatong yung programa sin kita niyo kaya ni sin sautos syabab dumungog sin suara sin mga sila bataba go dumihil patumtum pamanga sila nalulupa sin pag-arama sin sila. Insyaallah hamahapon ini dumungog kita niyo hambok teng hamanga tay manghud na to dumihil patumtum katutan niyo katan habuk sini nangadji hamahad salamat. Insyaallah demikian hambok day subsharing ha mga timuto ko IMSA Wemsu hambok siya ni member, active member. Alhamdulillah di na ako magpalukay sa himumungan ko tawahon ko yung hambok tay manghud na to tumihil patumtum wayro na rukaing daingkan brother Majid Ijaz. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اجعلنا من العلماء المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فوالله جل وعلا أسأل أن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله ولي ذلك ومولاه. أما بعد، أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضلة، أيها الشباب وأيتها الفتيات لهذه الأمة، أحييكم جميعا بهذه التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم اسمعوا واذكروا أن هذا الدين يأمرنا وينصحنا بالتربية الإسلامية كوصية لقمان الحكيم لابنه كما قال جل وعلا في كتابه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال أيضا في آية أخرى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم قال جل وعلا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ingkatan sin puji ban pananglit fa Allah Jalla wa Ala. Serta salawat iban salam panabina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang indiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin salagu-lagu risala amunay na agama Islam. Mga kamukulangan kalasahan na karna sin Allah ta'ala magsukol kita nyo fa Allah ta'ala
asabab yari na isab kitanyo amuin dihilan kabuhi atau abyusan kabuhi sinallahu ta'ala maksud hasupaya kitanyo makapag-ibadat tudyo matukan niya. Mga kamakulangan hakarna sinallahu ta'ala yari kami aunahan sing kamu insyaallah ta'ala dumihil bisan dakuman maniutyo patumtum muna paginhaw baran sing kami. Mga tay mangudha agam Islam bunnatud in agama nato lando in pagbiat kato pakarayawan in agama Islam in Allah Ta'ala iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairong kita nyo liupa wat malengkan in kita nyo kataan bibiat bilang Muslim. Wasting ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piaturun atau piarasin Allah Ta'ala magpasampay sing risala wayron na marahidain doon inulong kato sin Allah Ta'ala atau pamiat niya kato. Wat malengkan yari kita nyo piarahan sin Allah Ta'ala Quranul Karim sarang hinangon matakaddam sin tiap-tiap bangsa muslimin. Hawag to na to biyahon mga tay mga bisarahon na to in parakala pag iyanon at tarbiyatul islamiyya atawakan bang na to sinukon pagbiat haran sin agam Islam. Tumag na ipagbiat bisarahon sin kita nyo bihawon hamang nga sila di mo rungog kasubulan bukon baha nagbayta atawakan nagsabday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hariwayat sin Imam Bukhari iban Imam Muslim hadith din kan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba' limaliha lihasabiha lijimaliha lidiniha ila akhir al-hadith. Advice si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna pa mga sila kasubulan amuin lumawag babae yaong kanya inupat parakala yaong in parakala siyabot sing kitanyo atawa advice kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya tumabilang biat kato sinagam Islam uno inupat babaiyat to atawa kan uno baha inupat palsababan inse yaon aasawakon muna lima liha yaon kanya in alta mausal muharan sinallahu ta'ala alta kapag nafaka mo ngaan sinagam Islam ikarwaniya lihasabiha bang bahain siya barkanan atau uno yung panubuanan niya ikatu niya lijimaliha sabab sinlingkat niya ikatu niya amo na in pag-aramasin siya bang laong niya wairun na din doon ito para kala yaon bang man yaong kanya in pag-iyan yung agam Islam in pangasubo may tabaha bihat tuwing advice ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang laong niya wairun na ito yaon bang man sabyong kanya in agam Islam sabab may ta bisan pa yan kanya in alta in pagdaya atawa bang insiring ha bang sa dakula atawa ding ha barkanan dakula atawa kanya lingkat bang wayrun na kanya inagama tumtumong singkitan yung kataan wayrun na halga niya fa Allah Ta'ala sabab may ta kaingatan sintiap-tiap bangsa nato atau akan sintiap-tiap bangsa muslimin si bangsa manusia hadwa magdakiwi ni bana iman sinasawa apabila imbana lumag na usaha ini kabin haway amunin asawa niya kita ko tay mangut
in pagbiat kayo sinakam Islam. Banglaw niya wayro na ito para kala ini bang manyong kanyay nakama. May tabaha bihat. Asawab singkingatan singkitan yung kataan. Apabilain usog manglag na usaha. In ikabin habay mo. Ako rin asawasin ikaw. Asawasin ikaw. Mara maglundang panunsin ka anakan. Bangsa upama, wayroon din doon inarama Islam haasawasin ikaw. Tanto-tanto, sambat sin kabataan bihaon, in kaanakan mo rockers na. Mapuas din hapialagaw, sinasunullah sallallahu alaihi wasallam, simbaba ipilihan, diapde sa kita nyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila yung usog, sumuok na paasawa niya, pabasahon siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibna minas syaitan. Ya Allah, magpatilimon kami din ha syaitan. Ya Allah, magpatilimon kami kayo mo din ha syaitan, ha uno-uno na ikariziki mo kamo. Mura-murahan tayo mangut. Apabila mo naman sa indua at diyak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mura-murahan dahil doon ha anak sin ikaw, kakitaan mo, in panubo sin agama. Kakitaan mo, di makalamod dahil doon, in najis ni syaitan. Mapuas kau sumuok pa asawa mo. Atawakan apabila, ipagbata na, in hambuok bata-wata. Ipag-anak na sin ina niya, hinambok bata-wata. Bukon baha, beitaan kita nyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pabanganin dampal patu sintayngan niya, sarta pakamatanin sipak sintayngan niya. Uno bahain sabab, amo yan ipag-iyan yung tarbiyah. Pag-iyan yung nato at tarbiyatul islamiyah. Sabab mayta, sarang marungog muna kaptangan marungog singkaan akan simbang sa muslimin. Amo na yung pag-iyanon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nga sin Allahu Jalla wa'ala. Ayaw kong magrida, makasuod muna uno parkala, halong tenga sin anak mo. Wat malaing kang impaunahon mo nga sin Allahu Ta'ala. Mapuas mo bangan ataw akang kamatanin anak mo. Lamod day sa badeng ha mga sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipag-iyanong tahni. Uri pag-iyanong niya. Aun ding ha mga sila Arabi, ataw akang ding ha mga sila Arab. Mag-usal sila hulma. Malimo, hampa nila, hipasubsub pa mga sila, amuin mga sila, tao saleh. In sabaw-sabaw makawa, din doon na hulma, yaon, hampa nila, himutang din doon na higat, simul singkanakan nila. Uni maksud, asupaya naman kalu-kalu malamin in bata-bata, yaw may nangambok din ang mga sila pagyan, wala doon saleh. Pagbiat sinahagama Islam. Kalabihan sin pag-iyanon pagtarbiya hatungod sinahagama Islam. Mapuas din tayo mangut. Biya sin nawasa na to ayat sin Allah Ta'ala. Advice sin hambog tao salih. Paanak niya. Muna. Ya bunay, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya kau anak ko kalasahan. Advice Luqmanul Hakim. Yutang sinallahu ta'ala. Liyuki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halong Quran mahamul ya. Advice hambog tau salih. Paanak niya. Ya kau anak ko kalasahan. Ayaw kau magsakuto fa Allah ta'ala. Sabab mayta, in pagsakuto fa Allah Ta'ala, inyan, katigidluman, kalaungan, ang in kabubungsihan sin Allah Jalla wa'ala.
Ado kayong ayat sinallahu ta'ala. Ya bunayya, aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Advice sin Luqmanul Hakim, paanak niya, ya kau anak ko, pagsambahayang kau, hakar na sin Allah Ta'ala. Parihala insang bahayang sin ikaw. Tindo ka, insang bahayang piyangdakan kay mo sin Allah Ta'ala. Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Function sin bangsa muslimin din dihababaw gumi. Mangdaak kau pahinang marayaw, sarta manglangi kau pahinang mangi. Mapuas mo magdawaya kau anak ko, wasbir 'ala ma asabak. Pagsabar kau, hauno-uno na musibay ni paratong kay mo sin Allah Ta'ala. Kita ay lingkat sinaka Islam. Kita in-advise in Luqmanul Hakim paanak niya kalasahan. Muna-muna, ayaw ko magsakuto fa Allah Ta'ala. Sarta pagsambahayang kau, tindo kay sambahayang nga sabab niyang piyangdakan niya sin Allah Ta'ala. Beitaan kau sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pabangan indampal patusintay nga niya, sarta pakamatan indampal palawasintay nga niya. Kuning sabab panawid fa Allah Ta'ala, asupaya muna karungan niya nga sin Allah Ta'ala. Sumangaw bihaw, hajaman sing kita niyo bihaw, lando makasusa pangatayan, lando makaajay, may tabaha, in pangbiad, sin kamaasan pagkaanakan sin sila bihaon, sat amo na in kalangan sin satro sinagama. Hinduan sin kalangan close open. In anak niya, maanat na magukab sinwalit niya sabab may ta, hinduan niya mag-close open. Subhanallah. Yakaw taymang, yakaw magulang sin ako. Yan baha impiyang daakan kay musin agam Islam. Aqimis salat. Tindo kay isang bahayang yakaw anak ko kalasahan. Bukun baha nagbaytain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadith niya, muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin, ila akhir al hadith. O kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita ay pagbiad kay mo sinagama. Kita ay advice kay mo bilang maasimbang sa muslimin. Daakan nyo, inkaanakan nyo, sumambahayang apabila sila mamut na 7 taon ng umul nila. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Sarta paaraluwak apabila sila di magkaharad, apabila sila kaabutan na 10 taong inumul nila. Sumangaw bihaon, in pang-advising kamaasan tabiha, gatus tabiha. Anak, kato ko pa masjid malam Jumaat na bihaon. Anak, kato ko pa masjid Jumaat na bihaon. Uni problema niya. Magulang ko hakar na sinagama. Beitaan ko si Rasulullah. Daakain anak mo. Magsambahayang sin 5 wakto. Bukon sambahayang malam Jumaat Hajja. Bangsa upama,
ingkahalan sing kamaasan, hajaman sing kitanyo bihaon, mangdaak na hadja pakana kanila sumambayang hadja subay malam Jumaat, susadakula kay manguging jumatukado tanin. Adakala maitikad sing kaanakan sing bangsa muslimin, impiang daakan da sin sara sin aga maamura insang bahayang, hawak tu malam Jumaat iban haadlaw Jumaat. Sumagawa ikaw bilang maasimbang sa muslimin, daaka sila ando kailubati ikaw anak sambahayang nako di matungin waktu sumo. Ya kau anak, bati na kau pagsakap nako di matungin waktu duhur. Ya kau anak, bati na kau sambahayang nako asar. Ya kau anak, pagsakap na kau pangaplas na kau sambahayang na kau maghrib. Ya kau anak, mapuas mo mamas sa Quran, takarana dyan waktu isya. Advisin hambuk muslim maas. Hambuk advisin bunnal maas in bangsa muslimin. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya kau anak ko kalasahan, pangdaak kau pahinang marayaw, sarta manglang kau pahinang langit. Ya kau tay ma'ud, ya kau magulang sin ako, da kaing kaanakan sin kita nyo, da kaing kaanakan sin bangsa muslimin, kato kamu bang kaanakan pagdawa. Pagdawa kamu hakar na sinara ma Islam. Kalabihan Jumato, hakamaasan, sin mga sila naglulugto magdawa hakar na sinara ma Islam. Sumakaw, bihaon mga taymang. At udkaw, pakarandanan sin kita nyo bihaon. Pakid, kakitaan mo, ingkabataan, kasubulan, kabudyangan, sinbang sa muslimin, yaon nagrarampa-rampa rin doon na haritungan sindan. Yaon na naglalanti kaning baran, sumagawa, tay mangod tali amarayaw, amo ining sarang, may nang sabab sumakit impangatayan singkitan mo. May tabaha, bisan hambuk batang deng halom sing Quran, wayro maysan kay ingatan niya. Isu yung sarang natublay mo. Hambuk deng mga sarang sila biblay mo, amuin mga sila nagpasad, wayroon sila nagbiat pakanatan nila haran sinakam Islam. Tumtumun singkitan yung kataan. In Allahu Jalla wa Ala, in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, di ikaw asumuhon, ya kau maas, in anak mo kya pa iskul murabaha, ya kau maas, uno bahay nanak mo na hinang nabaha nurse. Ya kau maas, in anak mo, ding dun hababaw dunya, na hinang nabaha engineer. Tumtumun sing kita nyo katan, di kita nyo sukutun, sin Allahu Ta'ala parsabawan mayta, di makaiskuling kaanakan sin bangsa muslim. Sumagawa, unimpiyang daakang kay mo sinagama, paingata, ing kaanakan mo sing kalabihan sing Quranul Karim. Paingata, ing kaanakan mo sing pamando, sin hadith, sin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waigong kaudiaak, sin Allahu Jalla wa Ala, imutang mo,
atawa akan idaak mo pa kaanakan mo, amoy maitikad nila, in sila, salama-lama sila din di hawaw dunya. Ya kauma ulang sin ako. Advice pa si Luqmanul Hakim. Paanak niya, wasbir ala ma asabak. Ya kau anak ko kalasahan, mapuas mo magdawa hakar na sinarama, pagsabar ka hauno-uno na musibay paragpak kay mo sin Allahu Jalla wa Ala. Mga kamaulangan hakar na sinarama, hambuk kisay kasuy-suy sin kami kanyo, hambuk story sin hambuk bagay na mo, kalasahan sin kami, lando makaajay, lando makatangis pangatayan, banghadjay bangsa muslimin, kamaasan si bangsa muslimin, mangayo sila fa Allah Ta'ala, ya Allah dihila ako anak bihini. Hambuk bata-bata babay, diatungan sakit kumbulsyon sambat nila, nalawain pang dungog niya. Hawak tu bihaon, budyan na. Wairon siya nakapag-school sa babmayta. Hambuk siya rin hamabiktim si pagyano pagbuli. Pag-udyo, ay nikulong niya inibiso. Nahinang sabab na kahudong bata-batay niya pag-school niya. Inina niya, lando insusa, may tabaha na behinin anak ko, may tabaha ya Allah na behinin anak ko. Hawag to sing kabatay niya marayaw rin kahalan niya. Sumagawa di mating maning sakit, kumbulsyon ini. Nalaway pang dungog niya, na hinang sabab, wayron na siya nakapag-school. Dungog ko, mariwaya ko, maasin ako. Sambung simbata-bata pa ina niya. Yakaw ina ko kalasahan. Ayaw kong masusan na lawa na ipangdungog sinako. Kalo-kalo na malaw niya. Kiyawa ini sinallahu ta'ala ipangdungog sinako. Sabab mayta, di na mabayain Allahu ta'ala makarunguga ko si kangiyan. Makarunguga ko si paragkala, loog lama. Sumakawaya kau tayo mautumtumay kaptangan si bata-bata butsangin. Pagsukulan ko fa Allahu ta'ala, before ako na piso, before nalawa ipang doong sinako, imingat ako mas sa Quran. Nabuhi ako haran sinarama Islam. Nabuhi ako haarama Islam. Kabtangan sinhambok babae saliha, sarang ipagbantog sin kamaasan. Di mamaray magbantog kauya kau maasin ako. Inanak ko nag-graduate cum laude. Inanak ko nag-graduate magna cum laude. Sumakawa pabas sa Fatiha tumang isipangatayan mo. Sa mamayta, di misan makatulid, di misan makawuntol. Mamarahin na bahaya itong mga tay mangun. Sarang ipangindwa sing kamaasan. Ya Allah, dila ko anak saleh. Ya Allah, dila ko anak salihah. Sabab mayta, sarang yato inipangindwa sing kaanakan. Sarang yato inipangindwa sing kamaasan sing bangsa muslimin. Sabab mayta, yariin hadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may nang sabab makamumpaat kay mo yung kanakan mo apabila na mabugbog sinara ma Islam. Hadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah, al-'ilmi yuntafa'u bih, al-waladin salihun yad'u lah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila matay ng anak Apo Adam, apabila matay na inambok manusia, mabugto na yung kataan sing amman niya. Wayroon na connection sing kanya din doon ammal niya din di hababaw doon niya. Illa min thalath. Muna, sadaqatun jariyah. Alta, Diyos kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala, biag nafakan niya haran fi sabilillah. Biag sarak kanya hakar na sinaka ma Islam. Biag sarak kanya hakar na sinallahu ta'ala. Ikarwa niya, ilmu, nagmumpaat kanya. Mapuas niya ini kaingatan, mapuas niya ini nahasil, mapuas niya ini kailangan biyog bukan sinsiya hampan niya pang da'wa. Amo yatin pag iyanong ilmu magmumfaat kayo adlaw na kana. Mahuli niya al-waladun salihun yad'u lah. Anak salih nag-iibadat marayaw, tara kabuka fa Allah Ta'ala, iniingat sin Quranul Karim, nangangadji sin hadith ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila siya mabutas na din di hababaw dunya, ikabinin anak niya, yad'u lah, mangindua, Allahumma gfir li dhanbi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dua abiyutang sinallahu jalla wa ala, halam sin Quranul Karim, pangindua sin kaanakan pakamasan nila, pangindua sin mga sila anak salih pakamasan sin sila. Ya Allah, ampuna ako. Ya Allah, ampunain dosa sin ako, iban sin dosa sin duamaas ko. Warhamhuma, sarta kaulungi sila, kama rabbayani saghira, biyasin ka na naman ko ulong, hawak to sin pagpalagbo nila kako. Pagbiat kayo mo sin agama Islam, diyaak ko sin Allah Ta'ala, biatain anak mo, paingata sin agama Islam, asupaya naman haadlaw ka na di maon din doon kay may pagsusun. Karukan mo na baha, ya kau maasin ako, ya kamu mangulang sin kami. In qissa, hawaktu sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, ang hambuk taumas nagreklamo pa Umar ibn al-Khattab, ya Amiral Mu'minin, landutun nasusay pangatayan sinako, landutun nasusay pangatayan sinako, sabab mayta in anak ko hawak to sing kabata niya, kata simpyang dakan ko kanya, ya kauto biha ako inibiha ko sinyat to, akaron sinsiya. Sumagawa mainu-inu ako, may tabaha, simubol na inanak ko ini, yaon na kanyin akal, apabila ko siya da kundi na siya magkaharad ka. Lando tuda ko ng da ya Amiral Mu'minin. Magtuy piya tawag sin Amirul Mu'minin, in batawata siyabot si maasyaon.
Awaktu man yaw nahalupan sinamiul mu'minin bata-bata. Atawakan isubul yaw. Ya subo na siya sinamirul mu'minin. Ya kauto. May tabihan ng kahalan mo hama mo. Bukon ba aking natansin ikaw? Inmang mangalo pamaas mo. Mahinang sabab, ikatilak mo kay mo papinar ka jahannam. Ono yung sambong kanya sinsubulyaw. Ya Amir al-Mu'minin, ya kau maasin ako, doon ka mareyaw yung kaptang asin batawatain. Doon ka mareyaw yung kaptang asin subulini. Ya Amir al-Mu'minin, di ako magrida. Makasud ako muna papinar ka jahannam. Sahingga di makasud muna hiama ako. Ya Amir al-Mu'minin, di ako magrida makasud papinar ka jahannam. Itayak mo ako sinallahu ta'ala papinar ka jahannam. Hingga di na itilak mo sinallahu ta'ala inama ako papinar ka jahannam. Bang kau maas, lando tuod kau masus apabila kumabtangin anak mo bihini. Nainu-inu Umar ibn Khattab. Ya kauto. May tagaw na kahimumungan, sinimumungan yan. Unin sambung kanya simbata-bata ya. Ya Amir al-Mu'minin, ya tumtuman ko hawak to sing kabata ko. Sahingga naman mihabot ako hawak to bihaon. Wayroon kumisang kyatumtuman in ama ko. Hinduan ako bisan na kumanhabok batang deng halom sing Quran. Wayroon ko kyatumtuman hiyama ko. Hinduan niya ako bisan na kumanhabok batang deng halom sing Quranul Karim. Ya kau maasin ako. Bukon baha ipagbiat kay mo sinarama. Pabangan indampal pato sintay nga niya sarta pakamatan indampal palawan niya. Kunin sabab, asupaya naman, in muna karungukan sin anak mo amunay nga sin Allah Ta'ala. Sarta, wayroon day sa puno-uno parkala, sarang muna sumud papangatayang simbang sa muslimin. Wat malengkan amunay Quranul Karim. Quranul Karim sarang muna isuod papangatayan simbang sa manusia. Quranul Karim sarang muna ipasud papangatayan sing kawataan simbang sa muslimin. Ya kau temang dumug kau hakissa hawak to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsuy-suy in Umar ibn Khattab. Hawak to ako nakita katas. Yaon nakakanat. Inhinang sin Umar ibn Khattab. Yut niya yaon. Uninhinang sin Umar ibn Khattab. Mapuwas niya puton. Hampan niya biyasa. Yublaan na hadya siya. Aon namukpok sintay kud niya. Paglingi niya mo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uning baita kanya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, wayun, uno naman parkala isarang sumud papangatayang simbang sa muslimin. Wat malengkan amo na yung Quranul Karim. Wayroon man dyan ipasud palong pangatayang simbang sa muslimin. Wat malengkan sarang amureng Quranul Karim. Sumakawa jaman singkitan yung bihaw. Ma-memorize na sing kabataan. In kitab sin mga sila. Yahudi, Nasarani. At tawakan mga sila. Hinang si mga sila satro sin agama.
Sumagawa may tabaha bisan da kuman hambuk sura ding halom sing Quran di misan makabali. Ya kau ama ko, ya kau ina ko kalasahan. Ya kau maas ko kalasahan. Ya kau maas simbang sa muslimin. Ayaw mo ugpason in sujud mo fa Allah Ta'ala. Napupod naman in tuktok mo hapag sujuran fa Allah Jalla wa Ala. Kyubalanin lima mo hapag sujuran fa Allah Ta'ala. Kapalianin tuhod mo hapag sujuran fa Allah Ta'ala. Sumagawain kaanakan mo yaw mo kya papasaran di mo misanda akong magsambahayang tanto-tanto bukon isyusyuin pumutong kay mo dahil halam sinso nga harap papinar ka jahannam wat maringkan kaanakan sin ikaw. Ya Allah, di ako magrida makasudi hama palom sinsur nga mo sabab mayta siya'y na ng parsababan nakasud kami maripapinar ka jahannam. Ya kau tay mangud ko kalasahan. Ya kau mamulang ko kalasahan. Tumtumain ayat sinallahu Jalla wa Ala. Tumtumain ayat sinallahu Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat sinallahu Ta'ala mapuas kau yadbaysan sinallahu Jalla wa Ala. Kami nga ingin hawabaran mo. Papinar ka jahannam. Siyugpatan pa kay mo sinallahu Ta'ala. Kami nga ray sabing ginhawabaran sin ahli mo ding hapinar ka jahannam. Ay bimana biatayin anak mo. Inkaanakan sin ikaw. Sin aha ka ma-Islam. Sabab mayta. Wakuduhan nasu wal hijara. Ipagdungol deinduhon na kayo kabatu-batuhan iban bangsa manusia. Subhanallah. Ya kau maasin ako bangin parsababan pialo pa mo napakaanakan mo ipagpangadji sin Quranul Karim ibasin hadis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab mayta sarangin anak ko ini mag-concentrate na mag-school si parakala dunya. Sarangin anak ko ini mag-school na si parakala par dunya. Sabab mayta asupaya sa di kasigpitan manglagusaha. Atawakan aunday sa bitikan sin kaibanan kabataan. Piapasul sin sila kamaasan sin sila. Pag-school kau marayaw, asupaya naman, makatumbas kau kan ama iban kan ina. Bangsaw pa maipag-school simbangsa kabataan bihaon. Akar na asupaya ako makatumbas kan ama iban kan ina, wayrun sa niya. Sumagawa, sarang di ibutang papangatayan sing kamaasan. Hapangatayan sing kabataan impagtumbas pakamaasan sarang nahadjalabay din dun hapag-school nila. Sabab mayta bangsaw pa mabiyutang sinallahu Ta'ala impagtumbas din dun hadja pag-school lalawa na impag-iyan ng kaadilan. Beidin baha makatumbas pakamaasan sila sin sila in mga sila tao miskin, wayroon gaw sila mag-school. Sumagawa, ipag-iyanon pagtumbas bunal, pagtumbas amuin, huminang parsababan ingkana karsing kamo, makasud kamo katan palom surga sin Allahu Ta'ala.
Wayroon kumuyag kamaasan. Mamin-min din di hadunya ikabinya in anak niya nag-aara masinaka ma-Islam. Masanyang naipangatayan sin maasin bangsa muslimin. Tumaykod din di hababaw dunya. Apabila pagtaykod niya kakitaan niya in kaanakan niya iniingat sin Quranul Karim. Apabila kikita niya in kaanakan niya himahati sin hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kakitaan niya in kaanakan sin sila, nangangadji hakar na sin agama Islam. Naglulugto hakar na sin agama Islam. Sanyang wayroon na makawayan. Mapuas din di hababaw dunya. Katumbasan kau sin kaanakan mo. Nag-iibadat na mamarat saya fa Allah Ta'ala. Sangunan kau sin kaanakan mo. Dihilan chance, dihilan opportunity sin Allah Ta'ala in kaanakan sin bangsa muslimin. Apabila sila nakalamod dahil mga sila. Waladun salih. Anak marayaw. Nag-aalama marayaw. Imiingat sin agama Islam. Halong sin surga sin Allah Ta'ala. Dilan sila dyan sin Allah Ta'ala. Opportunity dil kanila sin Allah Ta'ala. Sangunan sila sin corona. Bisan dunya ni pagsambi mo di ka mo sa ni pagsambi sin dunya. Sarta manawag-tawag pa. Inkaanakan mo. Ipagbantog kau sin kaanakan mo halong sin surga sin Allah Ta'ala tas palalihan. Hiama ko hiina ko ini. Lando tuding kuyag ko asawab sila'y nainang maas ko. Sila'y nainang sabab yari ako nakasuot palong sin surga sin Allah Ta'ala. Sila'y nainang sabab nakaingat ako mamas sa Quran. Sila'y Hindu kako asupaya ko makahati sin sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamangulang kalasahan hakarna sin agama Islam. Babaing kaanakan sin bangsa muslimin bihang. Yang kau dirihilan sin Allah Ta'ala pattern atawakan method bang baydin mang biat pakaanakan asupaya naman impanubo sin ikaw mahinang din ang mga sila pag iyan wala nun salihon mamantog kay mo haadlaw ka na. Babain kaanakan mo malunok pa yung pangatayan. Babain kaanakan mo wayroong pati mo tuwas sin pangatayan. Paingatan na si pag iyan agam Islam. Aung dapat i-enroll mo pa mga sila ka madras-madrasahan sing kita. Awak to sing kita nyo bihaon. Mataod na in uno. Ipag-kick out halong sing school. Sumagawa. Wayroon matuyo. Amuin. Mag-enroll din doon haka madras-madrasahan sing kita nyo. Subhanallah. Aun na din mga kamaasan singkitan nyo. Karungan mo mamisara. Ya Ustad, ya Shaykh, enrolong ko na lang yung anak ko. Sabab may ta nagbulaog na siya. Enrolong ko na yung anak ko. Sabab may ta nalupa na siya. Hawak to singkitan nyo bihaon. Nahinang na uno. Nahinang na rehabilitation center in madrasahan singkitan nyo. Imbis muna amo yan yung opportunity. Amo yan muna sarang saggawon. Atawakan saggawon simbang sa muslimin. Amo na yung madrasa. Enrolon nila yung kaanakan nila pa madrasa. Amo parehang inahin ng second opportunity. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kau maasin ako. Haadlaw ka na. Apabila naman di mo kabawbukan, impag-iyan mong pagbiat, haraan sinaka ma Islam. Tumtumon singkitan nyo,
balikan sing kami biya salawat. Anak mo na inhumutong kay mo ding halom sin surga harap matupa pinar ka jahannam. Sabab mayta ikaw inay ng sabab nalupa siya pa Allah Ta'ala, nalupa siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalupa siya pa agama Islam na hinang sabab nakasud siya pa pinar ka jahannam. Mga tay mangud bang aundeng ha mga himumungan sing kami amuin nakakasla-kasla atawakan amuin naka tanog-tanog inyat to ding ha mga panasat sin setan sarta inyat to ding ha mga kasaan sing kami mura-murahan aundeng ha mga kabtangan sing kitanyo amuin mahinang sabab magmumbaat katutanyo dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sarang suhul kita niyo pa Allah Ta'ala. Awang hambok ng hamanga tay manghud na do. Nakarihil biya na sin patungtung kaina. Kaya naman hapunan sin kaptangan sambil pakahinapusan. Wayroon din hakabakan mo himungungan wat malingkan hibok sing kalabihan katan. Masya Allah. So magsukul tud kami kanyo apaghadir niyo mga katawtay manghuran sim programa na to bihaon maunit to pongon bang mag-percentage lumabire nga hangga tus imbanus ilmu makawa ka himungungan. Masya Allah. So alhamdulillah sa lago-lago di kapag ganti indum niya yari ha mga sila di mumugbiyaw himadir sabab impiyakan subbukon jasad bang bukon niyawasin tiap-tiap di murungo. Alhamdulillah sambiyad to kabalikan na mubya sin salawat ha mga sila himadir magsarang sukul kanyong katan mga katawtay mangurad sin kami maasbata tamikyan ha mga sila simusupport sin programa na to di mungog di pagsumuhon dumungog sin suara sin mga sila bata bago. Alhamdulillah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.